Urashaka uri kunyitambika ikibazo cyawe. Papa yari yambwiye ibicuze kubyisha cyangwa umukure mu Rwanda. Hold up. Hajyana imbari mangaisha. Ibihumbi 10. Nari nabifatiye iki? Ikisha. Wari wafashe ibirayi, ibiro 5, izo na predanti 10. Gahe. Vuga gakisha vuga. Nuwumfite inda. Ariko hari ikiraka ndi gushera mukanya ubwereve wawe ko namugeraho sibyo? Ari inzu ngiye kugurisha. Gacu bura yashaje. Naye songo twagukopeza tutabisha. Ikiriye wa botike wanyu ugiye kuyungura. Abasherisheri twararenganye we. Muravuga ngo dukunda indaya ngo dukunda inzoga ngo dukunda batabe. Ubu koko ibyo bintu. Nansi 10 muvandi ariko hari inzu ngiye gushera wigira ikibazo. Aha. Nkabarabici. Kwawe shako ndabana. Shareka shatu. Sebo wari tuzagukoresha tuzamatuye tena tuzagukoresha amambwa. Wagije karindagire kisige mukoroganye ko. Jani asori yo. Ibintu nababwiraganye. Nziza ni nziza. Nanu mwayibona uko iyo nzu. Sha nuteye tunyishura amafaranga. Wumve ko bikurangira yefe. Inzu nziza, igiti cy'umwembe. Ukumva imeze neza bye. Dore inzu nakubwiraga rero ni. Ntabwo wabwiraga ngo ni nziza. Mwana urashaka. Ubona ari ikiraro. Dusi nziza. Mwana urayemeye? Oya. Basi mwaje kugura inzu hari n'itafari mufite. Sesa iyi nzu niba mutishimye. Umva bari kugurumana. Abakiriye bari Nangabe. umva iyi nzu rero. Nziza. Inzu ifite ibirahure, ifite amasima, ifite metalike. Iserire nziza. Oh shit, not good. Oh shit. Ako umara yasheke nyine. Iyi sheke. Oyi, kanini ko yoresha. Doi mugende mufata inzu yanyu. Mugende mufata inzu yanyu. Run. Ariko kasase kagafungura. Kumagara ikunzu zabaye. Jesus. Gereka ibihamya bigaragaza ko inzu mwayiguze. What? Zitiguze miliyoni 5. Kandi miliyoni 5 ziba ari ngombwa ku muntu. Ntabwo yaba yamufunye. Use mfite miliyoni 600 kuri inuza. Kuri account yanjye.